phần tàu tên nào hàng tu niệm của điều chú profit and loss chapter thought na now che sumpa la khabi pun sin pun di kon hanin lang na niyo kha bible he niyo kha kon me meeting ana thio na sumpa da na to ni profit and loss class 1 na profit and loss is percentage the mama so no profit and loss PRO profit and loss it's a very important topic exam you sound the norms na exam you sa khat be jaw the so profit and loss profit and loss class 1 profit and loss hai pin het yo na profit and loss chu thil ke la na ei man thila min ke sa ki zo tong ham ei la ma ki zo ham te tamang na selling price cost price di het la ding so no profit and loss tel het dinga hela chun profit and loss ti ke tliniam tel ka cho na man thil ngai chala na ka cho na man thil ma hele ka cho na man che pi ke ti ham ka cho na man chu cost price thil ka cho na man na ka cho na man chu cost price ding abana ka zo na man che pi da ham selling price na ayo la ka zo masanga chu aman khar ka siam de chala na ka zo masanga te ka ba bani cho pala khon za som ni so la in cha khat ta ki de i na de nom zo khala na e chu khoi pi za som ni na ki sa pa chu pi ham mark price ti the cho or listed price e chu te ni honga la bin ke bang cho listed price ti cho amon izara sa awam achunga za ne ki ji am na listed price ki chu ahya hele te ka banga chu cost price hi mark price apana hi selling price ki ka hi aman ake ba lawa hi le na zakhat man chu zakhat a zo la chu sp chu zakhat hen la mark price chu zakhat he la chun ima boilo pi mark price selling price ki bang de cha mark price la selling price chu ake ba hi le ani nia chala ya am le na ake ba lawa thila na sa man chu chala nga ma e bang hi zar khat adia hi le pi ki tiam discount discount and the question of pen do no ba cost price on do theu selling price on do theu mark price or listed price on do theu discount percent on do theu na ai ma e chai profit ham zat lo sam chi an do de na chu so hung ki dong thai ai la chun chai basic formula khat hai do chu pham cost price ke dinga le pham cost price dengan le pi da profit au mal jun cost price ne dengan hele tin bol dam selling price ki pen amla cost price hold in kitla 100 by 100 plus profit into selling price chiki don ta now cost price dinga selling price ke dinga la cost price chuna ga chere ta chala na ne thema it's a percentage as all now na it's a point number 1 cost price hold ding done point number 1 can explain this
Elehin cost price amaran pi talo amhoin find the cost price holder na selling price 120 hin profit percentage na profit percentage to 25% profit percent ho is at hum 25%. Selling price is at he cost price is at he na is that na anacho amachun za som nya zo ala chan profit to 25% na profit dam ti so atela cost price ko do ne nga che pia ka te ham chala chu nga he cost price is equal to 100 by profit 100 plus profit percent ho za ham 25 into selling price is ham 120 is apna he called othiam ele chi ko gomal is tam chi 100 divided by 125 kijutan jika ka thilo cho now ipiza ka thilo alaya plus of this vela ka seta cho plus le minus ke ka ma le ke ka thilo multiply le cho chitan jika ka thi chong cho ka thi na chong jika ka thi wa che pe ham plus ya cho it's multiply ya cho number cho man la ka thi de na plus man lang cha multiply man la ka thi de lo cho multiply hi chi ngai na 100 divided by pam che 125 into 120 to hai ke ka hi plus mam ta lo pi chana ka the ra tam ka the ra chana 25 is at time to 100 hai ka tiam 25 4 times to 100 na 25 5 times to 125 yeah 25 to ni go 50 chala na 25 li go 100 ta chala 25 ngal go 125 na the 5 is at time to say 5 to the 10 5 to the 10 chala na 20 ba chala na 5 is at ham 5 4 20 answer to 4 to 24 को multiply chala na 4 4 is 16 4 2 is 8 9 9 to 16 cost price पे 96 बता ना cost price अपना सली हिजा ना इथिल करना चोदो सम को लगू माना 120 का जो आले का profit percentage हम 25% profit ना तो तेरा cost price hold है तेरा चल बताओ cost price जो 96 के hold होता है ना ये थी मां इस यों तरह से it's a formula number 1 so now hit the हम ना cost price तो है hit the हम ना cost price अपना selling price वो उनके दोनों ना होने थे हम चलो ना selling price उनके दोनों ना cost price ना मोरन पी दो ना profit percent हो कि पहला ही लेना होड़ो थे दो चला ना ये चप्पा चला ना कोई चीज़ पाए चुन ना का चीज़ चप्पा में लगा हूँ दे ना selling price हो तो खुद ना चीज़ हम ताम चीज़ ये थे हम दिवेदा चुन ना अल्ले हे चमा मको शका बोरत 20% है लेला 20% profit percent कितना तो 20 है cost price is at here सरा ही बता cost price is equal to 100 by p है टेबल 100 plus profit percent चला ना चीज़ तम 20 दिया अलग का बोला है लच्चे अचुंगा पी हम 100 ना अनुया पे हम 120 into जन हम 120 120 काले जन हम cost price जो 100 बता cost price जो 100 बता ना
Jahat chu Jasom ni kapasa 20% profit diam. Percentage a bolba chu Jakhana pana 20% profit le pi de tivam 120 chalana. Percentage a 20% gain itiwa le jat ham 100 apana ki bol chalana 100 plus 20 ko piam 120 chu Jakhana pana 120 pa le chon profit percent on 20% na 20% ki gain te tabak cha ya ranta le profit hilogan lang loss et tabang la suppose profit percent hiloga loss LT loss percent 10% loss 10% loss 20% loss te dang 20% loss ide na cost price 120 ide na cost price 120 heading selling price to $1 ta selling price to ta selling price chi masa me cost price ma bolo tana no selling price is at ham 100 to cost price ma hold out loss leti bodo ham a formula he ki bangso ke de mu he pir tam loss irta na loss a le pidam minus loss na dita cost price ti hu idam le se ba ma plus or minus gain he le plus din loss le minus de na cost price is ham I hod do chana na achunga khoi piam 100 divided by 100 minus loss percent 100 minus loss percent ho zat ham za loss ka tiam 20 ka loss la na da 20 ka loss ala selling price piam 100 na 100 la 20 ka loss ala okay selling price 100 heading kalau salah okay ali nai to tele cost price piam minus omle pikatiam achuna noi ke ka thina lo chala na chite ni ko so masak pen de chala na 100 la 20 kala dole zar ham 80 into 100 na ta ka thai pan ta chuna multiply hele na 0 0 ka zar ham che 2 4 8 2 5 10 da 4 2 8 4 5 20 dia 25 to 5 times le zara kati tai 125 na cost price chu 125 ta now za som ni langa man chu jakhana ka zol le 20% ka dos chu e thema za som ni langa man chu jakhana ka lo sai le 20% ka lo sa chu तो तेला cost price पर आया profit and loss selling price की पहले नंबर होते हैं दांचा ना इपी नंबर पे जोंगले हाँ आलो पे चना practice होता अब आना question करने की चाहिए तान discount ही वाला बोले उसे बोलने लगे तो ना रब तांग discount तो mark price किती discount तो वाला बोले ताच ले formula number 2 पे हम mark price ना लो selling price होता है ना selling price होता है ले पिटे बोले करती हम चीज़ लगाम चला ना जी लगाम पाँच उन्हें लिम्सा लो चलो से वे लगाना सोच वाला cost price सा चला ना cost price सा selling price cost price is equal to selling price cost price is equal to selling price के बहुत होता चला ना एवं cost price तो फॉर्म दीजिए पिताम 100 minus है ना दा 100 plus profit ना profit apa बोलते रहते ना divided by इप्याम इतना हुआ कम है ना दा इतनी चला ना एवं आई वाले ती बोलते हम इतना पाया चला ना जी nung na nga kisi yan, nang mala nga kisi yung lakolo pitch.
into cost price na dita selling price aji jo chung ato het bai na denga na selling price ka do denga le profit ilo le loss so chung na ngam dit na cho na a chung na ngam ding na it's easy on profit person azo profit na ji don da chana chung nga cho chỉ explain ngay thế vậy na ngay dem question ka solve được không sai question ka sunga par tanya question ka solve ne cost price le selling price no do ding ala ta no ho do thi chu tu lo zo lang le concept ma hong chi du te wanga basic ya chun het de ti hon ngai na selling price chu ho do ti chula na selling price ko question mark pe tin cost price ka cho naman chu zani ti ta na profit percent ka tongi ka ti za ka tongi ka tiam 50% tu ta na 50% ka ton na ti ta cho ta selling price ti ko do de ham selling price is like 0 ta chala na 100 plus profit percent 100 plus 100 plus 50 divided by 100 into cost price at how 200 but now achunga pi tam 150 is na 150 by me up 100 into zan ham 200 0 ni to 0 ni ka 2 zan ham 200 25 at 10 1 and 2 1 is 2 3 300 na 300 na ka zo zania ka cho 300 na ka zo 50% ka to na ala che loss bola tala loss ko 50% helala 50% ko loss hela ha which of 50 by 100 minus 50 Right. Bolat. China ji cha tam. Revision no chiji han nam. Ve ve ram na chi ngai cho. Chi pe ka tiam loss. Ra chala ya pi tam percentage ai kilo concept be chi do che ma chu 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 ne he dong la phai ma chon he te ngai cho no 100 la 50 ka la sorry rap tai no ta zero ta khur khom ta selling price bana 100 loss e pa la chala ya pi um de tam minus loss percent ai wanga selling price ki dollar na achunga plus la minus bone khial de cost price ki dollar no ya plus minus bone khial de na ji formula number 4 de ta chuna na ajo cho khat ni thum li na profit and loss ajo plus ta profit na cho khat hiding loss ajo ni hiding na he cha profit na thum ma li na ne thimam ka se cha 100 plus profit percent by 100 into cost price. It's a formula to 10 na selling price 10 na. It's 3 ni here, it's 4. Cost price 10 ya 1 2 oh. Ala chala selling price low side ho do tam it's pa bo cha to na. To pa bo je wala 100 minus zam loss cho 50% loss na. 50% loss divided by 100 into selling price at hum sorry cost price at hum 200 ka bola le za som 100 la 50 kala do le 50 by 100 into 200 0 ni to 0 ni ka kala 5 to the then answer che pe hum 100 na
ha to profit and loss are to cost price and selling price all the itia na formula pa nai bolo cho to formula jang ro in bolo tela concept no e ba formula chen het ti on ngai karab bitam if you hold in tidu ham to cost price hold hota na cost price hold na cost price to question mark selling price to 240 oh selling price to 240 abana profit percentage at home p profit percentage at kati dham 20% oh 20% profit hila oh selling price to pay to ham 240 na it's a constant name so now azo formula base ai kel taw so na eba percentage ai kel wa chi piti kel wa percent ke pi chalo na profit and loss ko cost price the selling price ko oida ka mo the chala na acha tele profit percent ho jan ham 20% na 20% profit is an ham 1/5 achunga ip do ham plus na profit percent lai holding ai le chun anuya pa hi pia ke tibam che cost price original la ka chona man na ka chona man cho tu mo mala chipu mai ka zo thari chula selling price mo ta chula na no it's a cost price le selling price is down 5 plus 1 is at home 6 na 6 pe ham che selling price ne thema no ko sei cho it's a cost price ta na it's a hi chipu ma ka zo thana selling price ta na selling price of manager hai tibam 240 na and 6 is at times some 640 4 6 are ditam and the cost price is at dham chi 5 into 40 is na 5 4 is 20 dham cost price to 200 dita dham 5 4 20 5 side time table ne han lo ta ita hi no lo thi cho no ha alo pe jana percentage a khut chim se ro ta chana ai kisi do han ta ai le 25% le han profit percent is 25% le na karab bitam je profit percent 25% la 25% ma makala ro the chana formula on khot theo cho na zo la khel taw chana formula yang cho khot pate vela chin yang khot pate ta oh 25% ko pe ham friction a cho 1/4 sala na profit he la chunga pi boda ka tiam plus anoya pgm anoya he pgm cost price na selling price of period down 4 plus 1 but that's cost price are to 25% to it go 1 tin na percentage aka hilchai se ta na 4 plus 1 khoja ham 5 ne na 5 se cost price is ham 4 na selling price ham 4 plus 1 5 ta na atong ya ala 5 is that hetiva mohon selling price to 240 na 5 is that them some 5 4 20 na 5 is 40 da acho tele cost price is at the time into 40 in the chalo na 4 is 32 da 40 31 hai 32 na 4 4 is 16 17 18 19 192 ha halo pichana
hello pitch na ta have vela ka zero ti to ka zi a tam da na hong kilang ya ka zero ta cha correct tayo ala cost price ma ho do de o to in loss etala loss 25% 25% on by 4 3 4 5 6 8 na cha loss percent hi pam loss 25 percentage ki tala pata na 25% ko pe hum 1 by 4 loss e pan ache pire tam minus ta cha na ala nu ya hi pire hum cost price si si yong ta cha na achunga hi pire hum 4 la 3 khalla dore ta cha na 3 che pe hum selling price oh ete ma ete anu ya pa cost price de chunga ho selling price de chala na se acho tele eti zero tam selling price that hum che 3 is at times sum 380 times na alla cost price is at the hum 3 is a 324 a 4 is a 32 320 na answer cost price that hum 320 ha hello pichuna ada loss 20% helala see percentage ila apa saja se ahe profit and loss percentage set nai 20% loss etala 20% ka zida na 120% fraction ai ke 1 by 5 chala na loss ila minus c cost price chala na selling price at dham selling price at dham 4 de chuna selling price ko indi na 4 de chala na alla 4 ko jan hum 240 4 at times hum 60 times alla cost price is at dham 5 6 30 0 300 dia it's pa hi cost price de ta zo na se se yong ta chana na it's up na chuna ke plus hum ke minus hum to selling price de na it's a loss ya ke minus selling price of 4 hi gain hi ke plus the selling price to 6 de na ale che gain ke tela gain ni bot out na to tela ne ta to chu cost price is 200 selling price to hold on kitala selling price hold on ne 20% profit hilala iti hold on hum zo to selling price hold on na ta cost price hold on the profit ko jat ham 20% na 20% to is equal hum 1 by 5 profit hum loss hum profit hila chunga pi volume hum plus na anu ya pi he pi ti hum cost price anu ya pi cost price eva cost price mon za ti hum cost price 250 hai cost price up hum 200 pe chana 5 is at times hum 40 times na ja acha tele selling price is at hum 5 plus 1 is at hum 6 na is the selling price ta na ala 6 is at times se bol de hum 40 times 6 4s are 24 ale selling price is at hum 240 ta na selling price to jani mana thil na cho chala na now jani la somdi banana bola la na ton de de chala na ne thema jani sa nga tam nga chula na ton na de nga na jani sa nga tamam zan atamam 40 atam ema percentage azad ham 20% na aile 20% loss profit net thousand na loss dile wala 20% loss dile ti bodu tam 20% of fractions at home 1
by 5 loss ile pia ka tiam chunga minus de na nuya pai pgm cost price na chana chona pa original pa na cost price is ham chahi amon ata ta pe 200 5 is that times sum 40 times acha tele ngala khala do le zan ha for 40 period tam selling price na and 4 so is that times multiply the ham 40 times 4 4 is 16 answer to selling price 160 janiman chu za somguma ka zola loss 20% ka loss ta cha le thema ha hello pitna ala ta hai cost price order dan e bolta awam selling price bolta dan e bolta awam alta pi ban ham mark price to zinga hung do chana to ni chilai po to percentage profit and loss topic he percentage chai phar wa kin chala hung ke chai ra so ti be to ai cho phal so lo ta lo je bona ke ki ban ban ya na ala chahi ipi profit percent or loss percent chapera profit percent and loss percent ni na cho na man do na zo na man apara ne head chala na da diam di ham profit cp le spk ka hi pi mom profit 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 or loss na cho na sanga na zo na atamai le na profit ding na cho na sanga na zo na formal na loss na chite ne ki ka mark price ke kum na dim lo pi chula na ala chite ne ki ka pi mom discount na discount ho pyang amana chunga ke ji na to selling price ke ka na la to ai bono che pyang cost price order dan he ta chona selling price order dan he tao la to he p order du ham profit iti order de ham na abala loss iti order de ham cho profit percent is equal to bata cha 0 ta profit percent is equal to profit le loss hi hoya pana ke dam nangin thilna zo cho now thilna zo a hi le zakhat manana zo chula na aitin ngai han ta che zakhat manana zo chu na ton hamna man ham zakhat manana zo man chu na ton hamna man ha ki sai thei lo chula na ele ipingai cha ham cost price na cost price chu zakhat le cheng som de taute tu tere na man han na ton nam to chu na man han chala na ele na man ham na toram chu ka pra ne hanam cost price chu mel cha cha pa pa mo na ton na man han che ka pra ne hanam cost price um lo hele ne lo re chala na ya cha profit percent yo cha profit chu I ka pra khud dam cost price na into 100% zata percentage है 100 touch zata profit percent is equal to PIT one selling price में क्या है थी लोग चला ना अतों जो है अपना क्या धाम चाहे जखना तुम चला ना चेंसो मा तुम चला ना तो अपना क्या हम cost price या तो cost price अपना ना એટલે તે કા વાહે છે 90 हिलेला मंग था चला ना भाई अपना मंग हम कचो ना अपना कमन ले चला ना ना अजो अचो इधर हम अजो अचो 110 चुचा जो का प्रॉफिट चुना ना cost price चाचो का loss चो चाचो का loss चला ना कचो नमन तम कचो न हम चला ना का loss तो है कचो नमन न हम मंगला ना का profit देता चला ना का profit जो अपना घेर हम cost price अपना ना percent को हो दिया तो 200 किती चो
का प्रॉफिट हम कलू हम जो है अपना कह द हम cost price है चला loss जी पे पेन तो loss percentage is equal to loss by cost price into 100 का थियो का चो इरो ले थिल का तोंगे का मंगे ती कोई का पनाई के है हम cost price में से तो का जी पी दो हम चलांगा है profit percent or loss percent is determined by its cost price. That's all naman apran head it's filter zan ni mana na zo la zan atunga mahal na ke lo re chala na chon an head lo la na तो चला प्रॉफिट एंड लॉस तम जो से होता है प्रॉफिट एंड लॉस तम जो से होता है मार्क प्राइस और डिस्काउंट बनाई लो ना हाँ ना सा हम क्वेश्चन सॉल्व देता हम प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन सॉल्व देते जिंगला ने रिमाइंड हम तो जिंगा बॉडी उसे पे हम जिंगा जो होता है mark price discount ना ऐसे concept में जिंगा ला दो profit and loss ये class लिए हम class में हम आचाई थे तो लोग तो ना लगे जो percentage explain करते लोग ना कर देता हूँ मज़ीद और तक से ना question ज़्यादा find the cost price of an article find the cost price of an article whose selling price thing है ना 8 rupees 810 find the cost price of an article whose selling price is 110 if the profit is 12.5%. इपति होड़ा दे हम जो लगा बंगा जो ये होड़ा थे जो ना फॉर्मूला जाते हैं जो है वह फॉर्मूला जाते हैं वहाँ 12.5 दिसंबर हो कि प्याह ले भी बोला फपे नेगेटिव कैलकुलेशन फॉर्म पेन जो दिसम फ्रैक्शन ला ले फॉर्म पेन जो ना प्रॉफिट परसेंट जान हम चाहे 12.5% ना 12.5% जो पिया थी वह 1/8 में ना लाइव प्रॉफिट है लचुंगा पी कोई दो हम प्लस ना अल्लाह नु यही पे हम जी cost price अचुंगा तो एक फल है पिसो हम 9 ही selling price ना अल्लाह 9 जो selling price अल्लाह मोने ज़्यादा जो बैठी वह 10 is that times some 90 times ना अल्लाह क्वेश्चन है भी तो हम cost price होल 8 ही होल है इतना ना 8 is that times a value that I had and then is that times multiply the हम 8 9 72 into 0 720 ना 720 rupees that's the answer जैसे कि लसोम निमन तो जगह लचें सोम मना का जोड़ा का टून चला ना क्वेश्चन प्रॉफिट है तो चला ना दीता चीन है हम तालो देखो ना 4 7 to 14
28 7 980 ting na apana chala hai p ke zida hum 16 by 3 percentage borate hold on question say to pitam to hai question say to cost price hold in selling price is at 980 na 980 azol chun profit um tho na zana profit ha 16 2 by 3 percentage 16 2 by 3% of fraction I khele zan ham 1 by 6 na profit ham ya chachunga plus ke bol na anu ya pa che pi basam cost price result ni pi basam 6 plus 7 1 che pam 7 7 che pi basam selling price na selling price to 90 I 7 that time sum 7 is 7 huh 7 0 na 140 times sale cost price no ya pa is na kasai bang now profit percent ilo la loss percent che pa na ke ka tiam cost price ya so no ya pa cost price so confuse de ta na no ya pa to achunga gop ni chun profit ding no ya pa to la do le loss ding e ba e gop phala chun bam selling price na the gomala kela do yong le chudo en chi result to be so dham selling price will it 140 60 46 24 616 sorry is that ham 840 no mohana 840 na halat is le find the six 960 yan lang it's a loss ito lang loss ka bolte it's a concept hai la ban cha tao na loss hai la percentage is an effective 16 2 by 3 percentage na 16 2 by 3 percentage is at hum loss हम gain हम चुना loss is चला ना loss is उखरा ना minus is देता ना अनु यहाँ पर एक हम cost price चला ना अले selling price at the time 6 लाख का कला दो अले selling price तो 5 selling price is at hum 960 दिया दिलो हम कितना बोल ना 6 lakh akala do lezan ham 5 na 5 is that time sum 5 1 is 5 abana 4 also na 5 1 is 5 abana 4 to 6 5 9 da 45 5 2 is 10 da 6 also 190 to ka bole chala na 6 2 is 12 6 9 da 54 plus 1 55 5 in 6 1 is 6 6 plus 5 11 5 2 zan na muhanam dinam 5 2 dinas wata now trick na say pi honing na profit person on sp akita hila na muya sp hile profit person on SP tile anu ya cho SP le e cho mark question azi la profit ni SP heading he sulo na heda cho sei lawa hele CP otherwise na SP ta amon conditional symbol of SP de otherwise hi lawa le anu ya cho pidam CP te te so na tema
number tita amon SP hi tazam para se chun SP bo le chu tela wala chun pi dam CP chila SP a profit elo SP a loss of ke tem ke telo pi chula na ala concept ni tao tao ta chi hete de dao chun na no ai la wala find the selling price mata question kan borat find the cost price wala chula na find the selling price of an article whose cost price na whose cost price is 960 if the profit percent na find the selling price of an article whose cost price is 960 if the profit is his on here it's all 16 2 by 3% 1 by 6 it is what हम profit percentage है हम 16 by 3% 1 by 6 चला ना profit या तो चुन पी बोल बम plus से बोला चला क्या अतो चलो में यहाँ पे हम cost price चला ना selling price 6 plus 1 को जान हम तो हम जो या तो selling price ले जाता चला ना amount cost price appeal chula na no cost price amount che appeal chula na che appeal wala is that time sum 960 ko 616 636 0 then 616 is the thumba 636 chula na 0 selling price of chija the tam 160 na 700 676 42 na 77 11 11 20 de amo di anna ai le loss ti utala loss la profit 11 loss ti la loss om hanna ngala la loss om lete tam loss bola te na bana chu kon sa min het mo mo han ta chana loss ile chi 1 by 6 se chula na 1 by 6 chu za dam selling price that dam selling price 6 lakh kala और ता minus का बोर्ड ता ना 5 ता चना ए वासिस cost price की खेल लोपी चला ना 160 मा माइल selling price 160 का बोर्ड चला ना 50 056 35 1 is 5 8 ना 800 da zakola sangoma ka cho chu zagi na ka zo la chun ka los de chuna na a los chu award na ka sia la za sango ko los la na percentage za ka sia la za ko los am 16 to by 3% do na मेरा नाम अबान चल जाओ ताम कर में ताई next time I board with us next step se pem tela a man sell na a man sell a cake at 25% profit on selling price 25 on selling price okay na find his actual profit find akan na to cost price na and na to actual profit patala aman thil te ka ba zakhat man thela chaw chala na cost price te ta chala na abana zani mana zo chala na selling price te ta chala ei ba nga hi ama hin atung hi te ka ba nga 20% profit amoi te ta na 20% profit amoi cho ama hin hi cha pana calculate lo hi cha pana ki calculate cho azuna
zakat mana thil cho zania ka zore ti cho tung da chula na e wang aman hi atung chu cha pana ki calculate hi sa na tunga ki zu son be chana na 20% tunga ki zu le ga ham 240 na da 10% ko dot ko le 20 chula 20% so 2 times 10 ka bola 40 chula na or na say pita wa ala chun ama hin 20% ka tongya de chula na 20% ka tongya te le zara zo ham 240 azo chula na e wanga man ka tongya de cho selling price cha prana ki calculate cho e wanga izat ta tong ham a percentage don daw ta izana he azo chula na selling price to selling price one to na izana na zo go to japan na e wanga zani la somlia zo ta cho na a cho na cho zakat cho e wanga man zara ka tong de somlin ka tong de cho na e wanga somlia tu ta ta ham elo pe zana tong ham somli zana tong ham sa somli la ma tong chana na amahin a profit person ko chapra ki calculate loss sp apna ki calculate cho ala chon cost price is here do thei real chipai holder real profit holder ti cho question is cho na to chai ki bo pen of cost price holder na ala chata bang chi ti holder ham kara do tas iti holder ham profit person ko jan hai tia 25% को पे हम 1/4 प्रॉफिट ले प्लस चला ना इसी पे हम कॉस्ट प्राइस ये वहां चला ये पिकतियम प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस अ मेंशन जो मानो अ मेंशन लवा ले ची पिथम डायरेक्ट ना कॉस्ट प्राइस ना फाचा कॉस्ट प्राइस ये मा तो से बमा च माजन अतुंग जो अचो ना पना अतुंग पा कैलकुलेट लेला अजो ना पना की कैलकुलेट सोन की चला ना it's a way I represent the Etimana Alhen Atonga here Atongham one ham Atong Chalana. This is profit Chalana. Cost price is Laya Oma, selling price is Laya Oma Lechun Chalaya Atong part in it. There plus a topa. Selling price cost price care the selling price la para tongpa kala to de chala na cost price so de so he thema je to sim choi tin ne taw no ama hen atongpa selling price chunga na ke calculate ta chala na 9 4 plus 1 5 ti to to cost price apna ne ki bol he cho ne thema cost price apna ne ki bol ala chi selling price e phala to sim he betaw na cost price apna cho selling price cho atong cho profit akazi chuna na hichpa ki pya hi la chun chapra chalanga kale chi dinga la zat profit zat chukala do chuna na jakhat cho schooling price cost price ta na ale jakhat la cheng som cho pi tu dam selling price ta na aki ka tong chu zat ham som chula na e wanga chi hai te nung te ta e wanga cho aman he chi hin pilo yan lang le profit to is at a selling price and heat. Cost price cat nothing out is a minus down. Don't check a minus thing. Kibangam. Cost price on Sudan so. Selling price of one and Pidio so. It's a selling price and Piotolana. A tongue and Piocho, a tongue and Piotona. Na. Plus the tongue and Piotolana. Ever cost price and Peter also. No. La cost price ke na denga cho ichana para kale chi ki ding hi pa ya tongpa chakala to ki de chana kala do ale zat tam cost price ka murta na ichata banga cho selling price ham 4 chana na ale profit zat ham 1 chana selling bata cost price so pida ham selling price minus profit itu tak so loss is selling price plus loss na ne tema ka thil ka zona sang cho ka tong kala do la ka chon al hing da ta so na ka zona chu atam zo ai lo
अरे चुचु जात तम cost price जात तम चाहे selling price जात हम for profit जात हम जात तम ताले cost price 3 ta na अल्लाह मन पी से हम find the cost price के और लोग हिलो बिच अमन चर पी लो पियो ना अजी जो चलंगा रुपी सा मचा की पी लो पियो ना ना या जो cost price के और लोग हिलो ना find the actual profit na actual profit bo kyol lote actual profit jo abul langa profit adi ta profit hum pode dam chi ti bodam profit je pt p ha de tabam profit percent je pt bam profit by cost price into 100 ti chula na da abul langa se cha heza profit is at hum 1 cost price is at hum 3 into 100 1 by 3 into 100% हो जाए हम 33.33% ना और 33 1 by 3 percentage इसे जीरो अंता जीरो ने ना होते हैं बंद करने तो तब हम क्वेश्चन का इम्पोर्ट दे दो कैसे बंगा on SP अति लगा है ले CP जो तेरा चुन सु क्या तो क्या नहीं लो ना जिचा ने नंग अबान ले हिची खबी एक्सप्लेन के ने कटिंग अबान ला हिची कॉन्सेप्ट में तो ने ngaut na हिची कॉन्सेप्ट में प्लस ला प्रॉफिट ला लॉस in ngaut oh बोलते हम तम ना a man sell a cake at 20% profit na 20% profit on selling price find actual profit find actual profit बोलते ला find actual profit percentage of the profit करब देता है ना पता है ना चलंगा है प्रॉफिट प्रॉफिट है लगा में ना चलंगा पना है प्रॉफिट कला दो लगा कॉस्ट प्राइस कौन चोले चलो ना जो ला सेलिंग प्राइस आ चोके दो 20% किसी को 20% को क्या 1 by 5 मतलब 5 ये मसा कॉस्ट प्राइस इसी चलो ना ए वहाँ अमाउंट कोई सुना प्रॉफिट जो selling price अपना एक लादो ही तो ना अमा है ना प्रॉफिट खुद दां जो दिलो भी जो अमा ना प्रॉफिट जो अजो तो न जो आके खुद लाई चला ना अतो तले प्रॉफिट या तो जे प्लस चला ना इतने पीवट सा हम प्रॉफिट अब सा चला ना अलग selling price भी तो cost price चला होता ना फिर जो अतोंगा ना जो चला ना अतोंगा ना जो नला अतोंग नला तो आहे ला चुन cost price में ढूंढ चला ना जखला चेंसो माथे ना जो चु चेंसो ना प्रॉफिट चला ना बुला ना ना हिजना पर आजना हो का चिरा चेंसो के द चला ना ए वंगा सेलिंग प्राइस अपना कॉस्ट प्राइस को होने गाले चेंसो को ला और चला ना कॉस्ट प्राइस ने देगा ना ए थेमा अरे सेलिंग प्राइस अपना जो सेलिंग प्राइस अपना जो प्रॉफिट के ला और ता चला ना कॉस्ट प्राइस को ने देगा ना ए थेमा इसी निंग खाना के नो दो ता नो cost price को प्यार selling price कजो तोंगना पर आप ची कजो तोंगना पर ना तोंग कला दो ले पिदाम cost price दिच ओ फिर कजो तोंग चला ना पहले कजी रताले हेजा कजी ने थियो नम जी ने थियो ना तेका बोनो बता करब जिचो कंजी दिच बता छ
zakat mana thil kana cho cholana ala ka zo tonga hizat ka zo tongham somngan ka zo tongena ala ka zo naman zat tam 150 ta cholana ala 150 apara chu cost price ko chu ke denga le iti ko ke dam ka zo tong nama ma chu kala do re cholana ala hung so ke tam da adala selling price minus profit chizat ham cost price na selling price minus profit chizat ham cost price ye thimona achi dan pacha karab betam ale cost price chizat tam cha he selling price zat ham 5 zat tong ham to zat tam cost price so 4 na cost price 4 here profit zat ham 1 let's say profit percentage ep hetivam profit by cost price into 100 cholana profit chizat ham 1 cost price ta chizat tam 1 by 4 into 100 na 1 by 4 into 100 so percentage of what ep ham 25 percentage na ha hello pechana cost price is equal to selling price minus profit cost price is equal to profit amala na formula kha nazi saoninga chirap tanya chizolana ko pian ta chana formula na bahadi khat zikir uta chalaya hai ni cost price is equal to selling price minus profit na it's a formula here formula in the cost price is equal to selling price plus loss chong ji hong ta one ne le themon ta chana two na can explain this share uploading so I profit la loading profit on sp ke telo la cp he sai ka telo na ale to bo peno chu profit umja chu cost price no on chelo na ale ani na pa he fine it's I mn sell article 20% loss unki thana leti bodo ta loss on sp find actual loss or profit na find actual loss or profit atilala iti bodo tam it's okay explain ma sa question khat vetri ta thil jakhat man chala na ja somna man na ka zo chala na selling price at ham 150 cost price at ham 100 chala na zat tongam 50 tong chala na kuna apana kahun ke ala 50 ka maina de selling price apana ji pai kala do ala chikar 100 chala na itu chu chipa concept ta chala na akhan na pa na ala suppose 50 selling price 50 talana zakhan apana loss ta chalana ne thema zakhan apana zak loss am somma ko loss lana somma ko loss le zat segam selling price cost price apana loss kala dwale selling price lana ela cha selling price apana cost price ko hone ngala somma ka ngai chalana ka loss pa chana close pa ka ngai chalana cha close pa kala do chalana le chi ki pilo hela zakhani ki pilo hela le loss ke na le selling price apana iti ko do dam 50 plus 50 is equal to 100 sort of total chalana it's a concept chani na pa cha tani mat abana chunga question ko solve ta cha MN sale article हम के हम पे हम यहाँ को पे एक loss ना
loss on SP are loss at its mind. Cost price are loss that loss can I know na. Find actual loss of profit. This. Also the layer 20% for them 1 by 5 chalana. Loss at the chunga minus. It's a chunga profit or loss of a chalana. Loss tatana. Anuya he PM profit is low, cost price is low. Adi tatse cost price the I want a question also loss on SP is on. That's Anuya pay PM SP he saw that's on. And that's cost price loss le profit को इप्यागे होड़ो एक तियम loss एलो ले profit को इप्यागे होड़ो जी हम cost price आके होड़ो ये चलो ना अजवा सी तो चलो ना फिर अतों हम न तो हम न मरम नहीं न दिमाग से पेपर ना है दाम चो न मना है चलो ना या तो cost price होड़ो दे पे नहीं तो चलो ना actual होड़ो दिमाग ले ना अल cost price पे हम cost price जो loss आके पे selling price आके पे cost price पे हम selling price plus loss ये थे माँ लाइट चलांगा चलो ना फिर ना जो नमन तो नमन जब जो ना गोपाल है जो नमन हिंदे चलो ना कॉन्सेप्ट सुनिए जी तो फिर ना ये जखन मना ना जो चलो ना ए वहाँ मन ताता जो जनी मन चलो ना ले जखन नमन चलो ना जो नमन तो नमन जब जो ना गोपाल है जो नमन हिंगम चलो ना फिर जनिया ना जो चलो ना ए वहाँ ना जो ना है लो चलो ना फिर जखना ना जो चला ना ले जखना ना मन चला ना ज़रा ना चो बते ले कज़ो ना मन बाका मुज़त तो कमन जा चुका गोपाल है cost price कम हो जाए चला ना ऐसा concept जो चाह अल्लाह cost price चलाया पे हम ये पे लो ना selling price पे हम loss पे हम ज़रा कम चाहिए 6 ना cost price के मुता अल्लाह profit and loss को और होते हैं तो selling price of 5 या cost price of 6 है loss of profit हम cost price जो हम चला हो 6 selling price हम 5 loss of profit हम गुमा का चो आंगा का जो ले loss चला ना अल्लाह चे profit इतने लोगे loss percent देता चला ना loss percent को हम ज़रा loss हम चाहिए 1 cost price हम 1 by 6 into 100% ना 1 by 6 पे हम 16 by 3% loss ना ये लोग 16.66% loss जी तो है ना last question सुता था ना तो नहीं आते हैं नहीं थे माना अवेलेबल रिवीजन बोर्ड के अंदर चलना है तो अमेन सोलिस question में आंसर किया लिया उन्होंने थे उन्हें चलो ना 1 by 3% profit 8 loss मामा बोलते हैं profit बोलता होता ना 1 by 3% profit on SP ना loss on है थीम तो चना ना let's say profit कितने हैं find actual loss of profit कितने ला अजो नमन चुंगा profit है ना ले loss उन थैली में लोगे चला ना profit देते हैं चला ना तीसरे हम 1 by 3% को पे हम 8.33 को पे हम fraction है क्या 1 by 12 on SP now on SP ना है ना 1 by 3% 1 by 12 या profit है PT1 plus नु या ही cost price जब selling price जब selling price पे वाले selling price है अभी लोग ले पिदा हम cost price है ला दिता तापा तीन है अभी ताता लो या जो actual पा दिता तापा हो लो काय चला ना profit ज़र है तेवम 1 ना ला cost price ज़र दतम 30 yes cost price ताता चे ज़र दतम कचो नमन ताता चो
selling price ki pia profit ki pile pham selling price ki pia profit ki pale pham cost price ki pham minus chalo na 12 lakh zakla do dam mata na no confusion na la ya selling price ka tum ga chalo na zakha mana cost price zakha mana thil ka chalo na ala te ka panga za somnin ka zu go chalo na e ba za som thuma ka zu chalo na hiza na zu di kana ti zo he na e ba hiza na ka zu chalo na ama hin ka tu nge di cho e ba ka tu nge ti e ba hi cha pana he cho na man za som nya ki sa ma na ka tu nge di cho e ba nga ador ta chu ama hin chiang som ka tu nge di chalo na chiang som tum lo cho ador ta tung za za tham som thuma tung cho na tema ala cost price hichi he do na dinga chu katonge ati na selling price katonge ati na pana chu ila do de chana na chi atong za chana he tema atong za chu chapana atong za chu za ham 30 chana na hichi atong za chu chana pana he kala do ala chu cost price ka hamle chana na he tema achole cost price na chu katonge ati za na pana chu atong za kala do re chana na katonge ati za na pana chu atong za la do de na cost price tam 11 elole itala sp minus p na selling price minus profit netima selling price 12 minus profit na 11 ele actual chala actual profit percentage at dham khana tong chala na eba cost price apna held da de chala 1/11 into 100% is at hum 1/11 into 100% is at hum Jam Jilham la sorry 9/11 also Maya 11 chala na 9/11% or otherwise 9.09% de cha te mana ham nagin sa to ite bangam nagin sa sa ham no mam e wang tho set ngai chala na tho la se ngai